lepunku. Nonto ultang ting na matakan ising ni ko ay beauty nga labit nga may na pakananan en na sebe school en tawa seti ko en na madongo. Become great in the new normal, nonto ultang ting sebe school. Un trattamento na kaya napakananan ya meron may nonto ultang ni punaw na single ko nito. Na new normal yan tasati ko kinanggo do na boleh bich sa lebu na kay bibisa wibich ni ko bibisa na ibakaraw ni buli bibisa na curriculum bibisa na vaka bibisa na bakaraw ni bul asati ko ito na rapato ka na matin tu menu normal sa siya nga ni bakatu ni balawal ni kanta do ka pa may man. Iya, nanguno ba tayo? Basi kinunto siya biskula, totoo ka na siya biskula na madong ko. Ni kaluwera o ni, baka yung atagi ko mo rin ni tamatayado. Mo baka yado ka chunga nangunang bolimboy. Na challenging times. And sa tigo kinungo, and the reniado tu nga, we can become great. Balata na kaluwe bila bechi, na kaluwe biso tabi, kabi ba kalunga tatay. Kwangu ya kau maina nonta lesoni sa school man kau binakata men nonta lesoni na mataka ni sing ni kuwa. Baka ruwa siya wati kineva. But he that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you to this day. Behold, I have taught you the statutes and judgment, even as the Lord my God commanded me, that you should do in the land where you go and possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall all hear the statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him. Right, tawili kumanda na kaya na baka pichi. Iya ko'y kemuni sa kambiti chowa na nomuni kalong. Kemuni sambula baka ngayon dua na singongo. Raiva, au sa baka bulida, be kemuni eso na ilesi-lesi kena lewa. Me baka sa baka roto vio ko chowa na nongu kalong. Moni kita ka baka kina na bunua, kemuni sa la kita ukena. E moni baka mbauta kamuria, kemuni na huku kina kaya lamatua kina. E matanda rebe matentu. Na rongota na ilesi-lesi kena ngango, na ngai kaya. Endina sa tamata hu kaya lamatua, kaya matentu lebongo. Yo kudai na matentu lebu, sandu na nonra kalau sa tigo boleh kacira, me bata ke chowa na nonda kalau ena kakedenga enda masuti ko ekina. Kakedenga enda masuti chowa kina enda na havu kina menda na matentu lebu, nonda ulutansu how to become great, matentu lebu, no mo mata hu vale me mata hu vale lebu, mata hu vale rongo, nonda bula baka tamate andua menda tamata koko tamata ganga me beso tabi be boru tagi nakalo vita na pakasa ma yesiku ke ko ikundona reda roko tagatiko na nonda muria na ilesi kena lewani kalo enda na kambiti chowa kin enda na yavo menda vuku kina kanda yalo matu kina kanda na yavo kina menda matentu lew to sange reda na vile bechi ni kalo ningona nda tali raro kin ena nona ilesi enda na yavo menda kambiti chowa kina kanda senge kambiti peoli me bakanta buri tuna sebesku batana kalongo etiko bola katikenda na lesoni enta rei etiko na matanga ni kuwa kana yabu tachimeki na bidana rai ni beo sei ena matanga ni sini kuwa na ngauna ni new normal na ngauna ni ngona bole enta satiko kino dona lesoni sala menta baka rei dikenda kin don dikebi kemundo sendo tu ena baka mbauta sisengai baka tobole kemundo do sa serang bani kila kemundo ni satir we kemundo karisto enanga una ni new normal go e sing do don me ya parlachi na non rambula kuir satir batir na kalo kuar sa kambito tu na kalo me baka rogo nento leso na kaya dongo kane volta ka pol ver me corrida do di kemundo manta
Assess yourself. Assess your spiritual journey. Assess ta kana na mu faith element. Ni nomu bakaraw ni bakambota ni bula bakalotu. Test yourself. Bakatobule kemundo. Don di kebi kenda. Goin dona ngono bina kamenda reassess tagi kenda kini. Siapa kata betul ni bakaraw nonton bakambota. Nonton bula bakayang. Wata be turang ni nonton bula Jisu. Ngona ni nyumal no nambolem ngo. Ngon salata benta baru tagi kenda. Bakta matendo bakakin nonton mata wale. Kinango nambolem salah cuma. Orang other ton tambani ministry to saka. That wave is coming. Dodon mentarere. Yani kuwa na itukutuk me biba rutin biba kasaltaki. Dodon mertunde yo ira. Kambita na kalau kara murichung na nona lisilesi. Oira ko nabila beti tiku na non rambula na kalau. Ken karwani biba rutingo. Do redi kim do vinaka. Na veo kani de tiku elo man resolve kim do na elo sa vai sing ni bakambota. Do na bita lewi kin na kalau mbul. Baka redi kim do chiku na kalau sesya. And deta susuko chiku mbeka sona yalo esenga ni don. Sona yalo edha. Kila indona ngo dona tikini voltambu bimbi ver na ipiru. Iguna reda wi raipiru na tamate ni kalau. Era kilavi nakatu na ibu nau era muria na ibu nau. Ir na ipiru Yereda sona bi ba rotin dendre levu tundo ni voltambu iguna kunia na ibolo. Ndongo nongo. Era muria tu na posi ni kalau. Era baka singa tambu tu na singa tambu ndonu. Era muria tu na ibu nau etini ni kalau ir na ipiru. Eda ba ilanga bir. Era susungo tu sona yalo edha. Ngono pa terkait tu kina ni remuria na ibu nau ni kalau. Ni susungo na yalo edha kani bola tambike do na mbita levi kina na kalau mbol. Kilango endo na metaredi kenta babina. Au sabe pa mama suni kuwa. Ka kina bekim do na ngone leo ni ACS. Do siama tu mai ni kuwa na len lotu mai koribuli ni bi borta mai kita kumbau. Abe ambole kenta ba tamate ando na bita na bubale enta siama chuna matakani. Daka kunin do susu na yalo dha. Na sigli balo loma kino ko iko dha chiko ya. Do sarwa. Do ka kuni susu na yalo dha. Balata na sigli li balo loma kino ko iko dha chiko ya chiko. Na balo loma kino iko balata na dha. O iko na bilinga tani na kalau mai be iko. Mai be na mata bubale. Tata na ni ko susu na yalo dha. Na kalau sa bilingi lebi tani mai na mata bubale. Nadabe nakalo sigre nimbula batake na ya tamata ya lava tamata lomada meukata lava karua nakalo ena sig nimbula bua endu e lomada ka ya lova ngo bando don seranga na chini voltamu yana buna kakina pola do redi ke mundo binaka alo binaka evaluate yourself and assess yourself warum bimbi tiki komandini ko sabole mita bana bakingo Wata bana mudata tiku indua. Namun loma data ke tiku indua. O iku ngana palo lomba la tani kuna ni kalu na sing sala wata iko na sing kambita na kalu. Ana buna ka tu kina chuni wasigili ndo tawas tani biau. Do sa sing be kambiche ndo tawas tani biau ndo na sing serana gerro wata ndo raka. Kana chuni wase tingalim tikina elim. Do talengo. Sakaba ka ngo ko choba do tu ena sala ka vakarai. Evaluate your spiritual journey. Evaluate your faith journey. Do tu ena sala ka barai kataronga na ilago makawa. Taronga na ngona ni normal. The normal days. Taronga manda. Si sapa ke bina sala binaka indo lok nga kina. Indo na kunya kina na baka dengo ni alo manda. Ni ko bikim don na bita na matu vale. Eu sa baka taronga tiko. Na ngoni sala ni ngara biloto. Worship. Should we continue worship like in normal times? Or we change the worship setting according to the new normal we are living in? Yan tona buna biuki na tona prorongota na buna unikua. O eu sabi na kata endua na i bakarau ni sokalo wo mai na vi bakasala taki ni vi wanu don taki ni bosa ni kalo. And a new normal sa chukin.
ena abnormal we kida to me to da ka chu na ka to da ka na ngona ni bina but sabi bisa na ka kede da kembole me to bisu ta talenga na ivalval non da lotu na ivakarau ni non da ngarabu na kalo me suta ka ngona bole go ye me bendo nuchu ki na loma ni kalo alain te kenda chu nga ki na bosi ni kalo ki na loma ni kalo me ndo nuchu ki na non da sokolo ena ngona ni new normal enta sa ti kina ka ki no chairman do tu manda do bakataronga anam dai lako ni lotu lako ni bula baka mata bo bale taronga manda na kaba kai lavo ni no mata wal taronga we need to evaluate the tu manda na en basongo ni salango meta taronga e vada be no no chuno de lako se ve aqui se leu na kena susukura we need to sit meta taronga ken kila wina kata meuka yana kando yado tu na be kambani liliu erdon dambe ando vareda sando bandi kevi na tostoso ni kambani se dan bisidis e vada na kena vivi erdon lako mai dambe o irna kena viliu taki mera daka na team building team bonding mera reda bata na ngoni sala merna vivi na kachukina na non revenga rabi ka vivi na kachukina na non rakambani eu vina kata meukaya na matin tu baka loma langi e ngandrewa tiku na bosi ni kilo mekaya menda tu manda na sala da bakararai ni da bakan dikewa bakararai ni da baka tat bakan deuda e sonaka e daka tiku mai se kevinaka tomana ke sengso charni taudoko baka vinaka taka mureta lendo na ngun salvo na koto mai na tumbu mena koto mai na bina yana kavya kachu na bosi ni kilo ni kuwa ena ngona ni new normal da sa chukina na mbole kendi kina baka mata bubale baka tamata do redi kemundo do ndi kebi kemundo do baka tobuli kemundo taronga na ilago makao kao chairman davo ona rauni da kawa ena buku ni new normal ona numa na president lebo mai Amerika tukuna bango kwa na bosa na bole ira chiko na tamata ni na leni bono mai Amerika. My fellow Americans, don't ask what America can do for you. Ask what you can do for America. Kako ni taronga na kaya takawa biko ya Amerika. Ya tarongi ko na dhabo iko rani takawa ena buku ya Amerika. Nikua da bakaredi kenda da dikebi kenda baka tobuli kenda kanda na taronga na tarabata tukuna na bole tukuna na president di Amerika. Kemdo baka mata bubale. Buka lali family, Sabura family. Don't ask what you can do for the country. Ask what you can do for your vehicle. Methaka na matin tu vehicle. Kakun taronga na 360. Kakun taronga lewu naka. Dan ang kay watch ko sa gamay nilaw ni matin. Iko tarong na tabo iko rin takaba kina matin tu. Kendo na kakento rin takaba na matin tu bichi ni ko to masulak. Masulak kami intervene na kilo. Ena buku ni pandemic, ena buku ni value taki da sa reda na lewu ni velande akini baka tulewa. Sama yata ya babala tukina na nanandambula. Balata na nanguna mbole. Se bato kay na new normal go. Sorry kambimbi na nonda baka tulewa taka na bika. Mentana da buta, mentana da wika la okina. Mentara ni tiko baka dengo tiko bina kakina. Gona tauro mentana torun ko akenda kina. Yeah. Kapolo be cheme sana no waseli mtikini walu. Be patient. Duka kuni loma tawariri. Veka sala ko tarime kwa kone be didiaki. But you also patient. Establish your hearts for the coming of the Lord. And ang uno katanda la ko duru makina bole. Kachukon do wawa. Kakura tawariri. Do baka taun data kana lomdo. Do baka taun data kana mdo baka sama. Me kakuni loma lenga, kakuni loma rua. Kani bi kakuni ya meke na lomundo. Balatana daw. Sa matata ti ko na nakakento na mga ni sa roro mai na no na lako mai natura. Kaya papalangi for the coming of the Lord draweth near. Sa wala ka chisu. Me kakuni ngeme ya bala chikenda chunga so nakalalay. Na vangi ni bebe sau. Na vangi ni be kandrendre esa lako duru bingo.
Kenda men dapat kata unde tak nalo. In a new normal go, dapat kata unde tak nalo. Baka unde tak na numi alo matua. Ya na buna rokon chikin into lesson ni kuwa. Ke ko binakata mo buku ya lo matua na ngona boleh go dam medak. Tali raro kina lesi ke ngani kalo. Kambichi ko ikina. Ena basi kame biku na buku kena ya lo matua. Ya na into lesson ni kintu sangai reda ko chinga mengo na. Tona ride ki, baka unde tak na lo mundo. Ni sa roro mai. Nakakun ni yali na main thing Dukan to ni bola put the main thing. The main thing chunga na lesu ni chisu. Meka kuni district tagi kenda. Ka kuni coach kenda tanyo nanon davaka sama kina elon tana beka nangunang bole sa lako chungmengo. Kila binakata miuka endoraka. Na bebe sa unimbola ninraki. Nakalo eka ne boso nikalo nakalo go siya ba ndon si bisau si bebu kay kwe chunga. Nakalo ndangara batingo siya ba ndoni visau enangau na ni bebe sau en tatigo kino. Kwe tunga en duan tunga en lebu tunga e kuku tunga nakalo tongara. Na daba ora ni takaba enangau na ni new normal en tatigo kino go. De kimto nangone leo. Albinaka viso takana na mundo attitude redango attitude Kaya kung pinakatama taka na lo mundo, do viso taka na mundo attitude. Attitude ni masu. Attitude ni wili ka na bosa ni kalong. Do viso tak. Beka te wuna ambagin go, to sa metigo na muna ambagin go, kaya kando pinakata na buku, kaya na yalo matua, kaya to sa huli daw china sabi skula mataga ni kuha. Muria na ilesi siya na bunaw ni kalo, o na kambichi ko ikin na kalo, o na kalo na lavechi kaya mundo dai. Kaya na situation to lako do rumatigo ni kuha, na namundo huli ka, si madal do na kabata kirembeka na namundo syllabus ni buli na lomo ni rona bulongo ni berna vitoroni iya do masu na kalo ni sule na buku kena yang mato weekend ba na mata bubali bidan da sema mai na Zoom platform na mataka ni kuwa na kalo toto watanga na condition sulia da muria no na lesi da kambita na kalo o ko na la veti kenda daki kai ke na ke baka dor ko mondo maten tu rongo maten tu lebu Namdo mata bubale mondo maten tu le mata bubale wrong ka ko. Ana ka beda ka na kloe na ngona ni new normal go. Na kalo go shegan mi lei vakando e lebu tunga. Betalia ke lau tala na fourth wave se fifth wave ni na pandemic go. Na kalo se chobo rofi ka tunga na kalo e be vakambulai. Chobo tsare tunga na kalo ni bi waruta ke be so time. Ko ya sar kambi bingoni ke na meke to na vakande tai kento. Kambiti choba muria na nona ilesi. Ya na utu ni baka sama ton reta mai na nendo to sebe schools. Tona reta manda endo na model ni benga rabi na model ni new normal. Kawambo ta mekento na bakantanta muria kina na mawe ni abo chisu. Dona reta ngo. Kembulo chisu ena nento ndele ni ngona. Ngona kabata na takabo ko. Pandemic se senga. Hurricane se senga. Sianga na ilawo se sianga sing dona ka ingona reda enan duo tunga ne baka rauni ben karabi ni chisu tu sana puro reda mando ini sa sine ko chisu ena yalo tambu sa lestal mai na choritani asa ko chiko na yalo tambu kina loma ni bikau asanda uberta ko kina tebor kambong ibasanga bu dana reda ngona te ni ben karabi baka mesaya sine yo chisu ena yalo tambu ni papiteso Kembala kamando cerme tu mandana sala kento ket sapap teso tu mandana bason chala kareda saba sine chenel tambu atarong iko reda na yalo tambu e bibika wenan donaka asaka do verte ko na tebor kambongi basangu na yalo tambu aseng ni kauti chisu mele vertaki na yalo tambu akauti chisu mele lolo le masu do satora ena ngona ni nona lolo kena masanga idurta kostu ena tuse melite maki kwa igna reda keni bos nungwe yen sa sine ko chisuna tam sa listel manager asaka ti konel tam kina lomi bikau asando verte kon evaka ak bikau na yalo tam be chisu mele liberta ki bonete borsenga o chisu avasine chine yalo tam mekau bikau mele lolo mele mas keni mablanda tu mandana sal ka bakatoro bada bo chuna nonda lolo kena mas
Na new normal tigongo ke ko siya chikuni lolo, siya masu. Sa ikuringa ni bakaloloma. Right. Ochi na pasanga bula singa, redongo, na bimbini lolo kena masu. Asa lesu tal ko chisu na koko ni altam. Redongo ikunare to kan makantamuntam. Papiteso ochi sinai ko chisu na altam. Kembala ko sa dingoma, na biba sinai tini altam. Na altam en tuanga. Ke ko sinai na altam nga sachi. Ninda papiteso na altam sa talitaka me maitiko me liutaka na nondambula. Iya, endangan dreva na biba ko tekni altam na nondambula. Erawanga ena lolo kena masu. Na altam na sigrani me baka vitali ataka na baka tulewa ni nomumbula. Ke ko signi be baka iyo kina. Mema tata. Reda ni wochi na lolo kina masu. Sa senga wala ni sine yo chisu ena yalo tam. Asa lesu tal ko chisu ena koko ni altam ki kaleli kasa kuruwaki. Na keni rongo kina po nuto do ko sa baka bolboli. Nito to ultangan ni buno na sing ni kuwa to become great in the new normal times. Dona ready ke ni wochi na lolo kina masu sa lesu mo chisu na koko ni yalo tambu. E rongo vaki. E kurseti ira na ve tiko voleka na rongo ke chisu ni nona vengarai. Sema ngali lesu mo chisu na koko ni altambu. Lesu mai na velu muti ni alotam. As nisa lumuti au kokoya rongoda. Na bunu me na baka duri kina. Uno me sa baka na mata kina na ngarabi lotu. Na ngarabi lotu. Na ngarabi lotu signi me besota ka na sokalo. En duindu na ngarabi lotu. En duindu na nga sokalo. Na ngarabi lotu ya na ibalabal ni lotu. Dala kon dale AY. Dala kon dale bucket minchi. Nang karabilo to ya. Na sokalo. Diko sokalo ena ve ngauna kedenga. 7 days. Including Sabbath. Mataka kena kabi ko sokalo na ve ngauna kedenga. Enang karabilo to. Sa iko ena nomo. Matana taka. Naka engan drevo nakalo ena nomo mbula. Ena buku ni lesi sena nona ibakaro. Right? Na ngarabi loto baka tautaki mai na ibakaro. The Great Commission is lava ka baka lesi takin nakalo na isong-songolo. Yan ang ngarabi loto. Yan na sokalo e kani tamate andua 24 hours vitu na singa na nonda sokalo chikubuan na kalo. Yan tanarida iki reda na buno misa alain taliki na nondang ngarabi loto. Nindo sa baka kuota kinelo tambu, nindo sa lumuchi kinelo tambu, nindo sa baka sine kinelo tambu. E na vuno taka kuana ituku bina ka vir san rabua. Me vuno taka na visirek vir rambo bula, kina raitali vir matamboko, me vangalal takir sama boa. Me vuno taka na mbaki bina ka ichova. Abuno taka matam ni tuku na vir rambo chisu. Oko ya maimbula saranga batekeira. Vei maliwai batekeira. So tavira ena level ndaudo bada virna bombula maimbula batakeira be maliwai batakeira serekir nambul bada virna matambok maimbula batakeira be maliwai batakeira tarana matamboko era raisa me vangalal takir sama bo o chisu elago mai esang wala ngani bunau taktunga mai na tepel ni bunau na tepale ni bunau na bisirekingo. May pangalal takir na mabuha niya may maluway batikira. Uir na mabuha. Turman doon na lewa. Turubin rayang balaw yang baki chingkarua. Doon na mabuha ni bula. Sa wochi manta no na yaw na lakko chiko ebeir na buniway. Sa tao asya na sende. May taranga na tutunisul na chisu. Sireki, vangalalaki na mabuha ena loma ni chingkarua na yang baki. Ngalala na maramongo mai na tu leutal ni talano ni mavo ke na kavoro e chiko na ibola tam vangalala takir yar taki yar erna tala farisi rayar tanga mena leon do tangan na nona mavo na leo ya
Ersanga ibaka lebu tanga nandur nilot. Ia lak mai vechistu. Abanga lala tak na maboa. Mai bua. Saka ikantikin wa me vuno taka na yambaki binaka ichom. Ila binaka tameuka. Ni kaichungo na bunau. O chisu e mai matana taka na ilesi-lesi. E mai matana taka na ibaka ro ni kalo. E mai matana taka na ibunau ni kalo. E mai matana taka na ilesi-lesi. E kadiri ko e kanding te ko kina kalo e na nona mai lia tamat. E talebia una dona kaya na nreni pepa na yali profesai. O paraphrase ta mandanga. Christ's method alone will give true success in reaching the people. He mingled as one who desired. He mingled with them as he desired their need. He showed sympathy. And he bade them follow me. Evi mwelwayo chisu sotawa na nonra sotawa na nonra ngande. Ochia warita kana nona ya lolombir sotawa na nonra ngande. Sange kasare muri sange tukuna mera muri kwa. Nana kaya kawo chisu. Be mwelwai warita kana nona lomanira kawitekira sotawa na nonra ngande kedea sange kaya do mai muriau. Dana rede ki na daga ni kalau leu na alo tambu me salo rai na non tambula. Na sinaiti na velu muiti na viva kukota ki na viva sile chini alo tambu. Rawa ko ngaya sanangai rawa ki na nindangara na lot. Ta sanangai dauni vingarabi menda tise pel ni chisu en angarabi lot. Luke wa seva ke na vita tikina ko to mai kin na tikina ke do. Kambiti choba muria na nona ilesi-lesi. Na dhaba na ilesi-lesi ni kalau weekend to ni kuwa. E na ngauna ni new normal. Na ngauna sa sianga kin na dhaka-dhaka. Na ngauna sa bia lala kin na palili na tanga. What is expected of you from God? E na buku ni nona ilesi-lesi. Go. Nanggarabi lotu go. Mesabi isau. Na lotu sama-sama kasiang ni dal. E na mata ni kalau kota manda sabwa kongo. Menda santa uredir na lubinial ke irna yanda nir sara rawa mergaron talga merkaku ni tobi ko nanduka ni kaba kaburu arida na lotu sama-sama na lotu ntina nanggarabi lotu e sama-sama ango menda da uredir na lubil menda redir bada autoka ngani ke nakasi wa redir ke mdo to ngani kirinare. Endona kana kuta mena endona bina kana kuta mena ku reid kem do chugain ina rere sebe kem do meweni buku isarto meweni buku sa sia na daga san ren nambula endona mbula una kuta ni wa ise kem do chuga esenga entana dabu ikalawa entana torna ka entana leve isiko enaka kana se dabanga ya na kaya kachune voltam na lotu saba na lotu e matana taki ninda so tabir na lubiniali kir na yanda. Yana ivunau, yana bosa ni kalo, yana ilesi-lesi. Sabi na kata na kalo, me bakanta wara vekenda to na lotu ni kebitu. E na ngauna ni new normal sa ati kongo. Sa sibita na 60% na unemployment rate vici. Sa andrabu avakalewu, lewu ersa. Nataru lima tahun natarungo, mata virtu na chikuna no muneba, na muneba. Kaku ni kasam itu ngade okay. Na bosa lewu enda ndo baka nga taka na lutu ni kabit, jinengan ni sing dabu. Do kilan do na bosa lewu ke do dabu tu na lutu ni kabit. Jinengan ni sing lang baka bosa mengusunda. Na assumption. And assume tau tu enda kasam itatunga that our neighbors are okay. Ko telebe na tarambuni setan na assumption. Iko dhakawa na ilotu sawa oiko dhakawa na daibaka roni lotu endina. Dhawkala na muneba. Dona ka sing dona ka siko madanga monrobe kan monrobe kilai. Siko biko na dona ka. So sabay ang bagi minggo simberto mandanga ni tambera dona ka kan no muneba. Kaya simber tambera dona ka kan sa favorite sertu nga ni nona binaka no muneba ya tao. Batakani voltam biyo ni kuwa na luto nga sama-sama
ka seng ni dala ena mata ni kalo. Wada na new normal go. E baka nrachike da menta tu manta na sala, da baka tarong manta ni lako makawai. Nanguna ni normal days, normal times. Wada na lutu sabsaba operate eto chiko babi naka nanguna ni normal times, na lutu sabsaba. Alu rechu na luvenial kenayanda. And do vika wai takimbek. Ila okila na ririko tiku vikenda, lewu nanguna. Kenda vaka mata wale kenda sando budget tubo ka. Gayado mena viso miseng talindo na ilawe ang gayong raw. Sa tuwan ito na saw ni rende na saw ni liwa na saw ni way dur ni wuli na kakan. Leilay nga na ilawe rawati may nabi madawro. Leilay na liwa ni kanda daw tuwa na ito na dabaj. Yendona ka uya ka weekend. Yendona ka ngandrevo na kalo may barta weekend ni kuwa. Dorongo to mabinak. Do baka sanggara to manta na matin tunikalo kena nona yal no do. Na matin tunikalo serengo na kena konsep au kachu na sing matangani ko. Na lotu sabsaba na lotu tawadala na lotu ena nona matin tunikalo na lotu ena nona valeli lotu nakalo engan rebikina mendam beauty ira na tani e liu weekend mai na lenga enda lago do ruma bakta matendo. Beauty ira na luviniali beauty ira na yanda liu mai na nonda budget enda budget takachiko iwan. When you have concern for others, do kila na o sakai o tia un do bata ke muni. O kila chu na ka utuku na chu. O talango do basi. Ele una ka budget ta ka lele ni la borawata ni uchi na madaro. Ia na itala no obia ka ke mdo ni ko. Do kunwe lenga ta na ka do budget ta. Do lenga ta ka me liu na maten tu ni kalo ke na no na yal don. Do rongo ta na ka do budget ta chungori. Ka bango chisu ni saliu na no maten tu ke na no na yal don enangai ke na ikuri kem do na ka ke nga. Na no mulis ke ni budget ngori na ikur ni ka ena dola bolo malangi mondo na bakalo ngata takike. Au bien boleh kem do na vida na mata vale do chiku na mata kaniko. Bagsa o chikero sa depositado na nero motoka ya do mai na close na song. Kero withdraw ta tala maniro ilabo. Kero pevuke en non rawa sona matu vale pertona hat inakashi vida na matu vale lotu kero pevuke beira. Bakingo sabat rautu na nero deposit ni motoka. Ambay tala may na close down ngo kero mbadi ba kaya nga takatan. Na lotu sama-sama menta redir na lubinya layanda na bakalolo. Kero da kawaya bakabiwati. Usa kawi rendini. Oya usa rambai le usa rambu no kuping karai. Usa bisi ngatamu nantu didi juga yes le tengu nyamba kingo. Yo babi minak. Kero bamure juga na konsep ni kingdom konsep. Na maten tu ni kalungo. Meliu ira lubinya le kinayang. Liu na maten tu ni kalo kena no nayang don. Do kila nada madalo mai. Mada romengo sota. Mada romengo sana out mai na neru lori. E soli wale ve kerau. E segwela ngani hybrid kerau ave buliech. Go na Ford Everest 4-wheel. Amen. Do baka sangara to manta na maten tu nikelo kena noneldo. Na noneldo dongo. Menta muriana na lutu sawa sengni dala na maten nikelo. Menta matana taka na rusa hulkawa na fundamentals. Menta matana taka na kanta leader na step school. Na rongo no mai na ngone ni normal times. Sangan drevi me matana taki ni kuwa. Weekend. Kero sa kalsa nero matabu vale. Ngone kero kana kineliu. Sana solinga ba na nero ni pa na keno. Kero sa singi na kata me bona kakana ke beauty na free. Kakana mbuta kevo ena soli. Je kakana roka ke liu ena soli. Kila wina kata me ka ngwe so na practice nimbula bagayalo nimbula ni bakambota. Endo don menta savaro taiken chukin kan tatawi kalau kina na ngona mbole challenging times. Kila na ngona mbole bango na ngona ngai talawi kina nonda bakambota kina nonda lotu. E matua na nonda mbula bagayalo
when it is challenged, ningone mpulei kina, na nonda tanga, ya nangona, sanga ivole kachikenda kina nakalo, nangone kambichi kenda kina kao. Ya into na theology of inakatamu wartagani. Nangona, satu kina na wasanda mundamu, nadapa yado veir na ishiri. Uile, vinanga mikim mati mechipita. Sa redo to na wasanda mundamu, sa lago to may muri o irana na sotie ni ferro. They were stuck. Challenging moment ya virto. Angay kana kalubimos Moses Torgana muchitoko dusia na waswas. Tandola. Nandrendre geda kawa kina nakalo endona highway mermuri endona ngon sala ni visire kene bibambulai. Kana kalubimos kaveira nikua na iwochi ni nondra redir na kenreme. Erna redir nga baundu erna kay singi redir tale me adabo na ngona taum. Bala te singi ni nomdo na ibalu enechioba. Kavya kayango na kemu na memu na nomi chico na daba nga membali chico ngore nona ibalu na kalo. Me tu me vivaru tai kaviso tai kine viko. Ena vengo. Kambiti choba muria na nona ilesiles. Yana kato huli dere Sabbath school na kavi racial. I will make your nation great. Nakaluya se kwe chungaya kwa se postal chunga vikinto na matangani kuwa. Kya kuvina kata mo great. Mela beti dhaki na mbula na mata uwale. Na luto e sabsaba vina kata nakalu kanona ilesi vikinto na matangani kuwa. Meta redir na yanda kena lubenyari. Irabalo loma, irabalengay. Irabalengay ito na pandemic ngo, na COVID-19 ngo. Kuwa nga ni India. Kuwa nga vir na India. Kuwa wala nga vir kay witivir talaga na India. Menda bebu kibir. Sababi tanango na nero balingo na nero ndo kuchiko ka India. So nangon sa sing ni kuchiko sa may kere lavo matanga ilu. Ano binaka beya kere matanga ilaw ngo gabe somi nangon may kuchiko kina. Kero sulia na ilaw. Challenging times in the society kinango turang kema. Kambiti chowa muria na non elisiles, right? Non elisiles yo. And wakta kilawa sa chingkawati kina onu kebit. To rere paka nakalo ka paka rokorobi ko en sayat na nguno melewa. E to paka rokorobi ko kambuli lo malani. Ke burbura ke na waswas ke na be burbuno. E kai chuke meta rere paka nakalo ka paka rokorobi. Fear God and give him glory. Na ilesi ni kalo ya meta rere paki ko kanta paka rokorobi ko. Ona taranga indo bertongo. Weke mdo na leni mata ubale. Mataka sana te wuchu kina na vivaluta kina Hope Channel. Me madhawa ka kongo na ulutang ono kabe on sala tara madanga indua ni kuwa na give glory ala tarachi na watakila washe chinga baya na loma ni bwana madha wate buena wala kloko enambong ni mata dara rede madanga ko na lesi ni kelo weekend antambula na uchuchi ni ngongo enangona ni nom to give God the glory and suli wana kalo na nonda sokalo ke na nonda ngarabi kalo ke nonda ngarabi lotu me yabuta kichuma ina varoro. Ke nada mandana how to give God the glory. Moses ayalo lelai ge kana klobe Moses kakuni lelai rebe pamateko kuni lenga kakuni rere. Be kakuni rere bada bani ko sinchiku batekiao ge kana klobe Moses nanungu isera nanungu glory la ko chubateki. Sangai moso Moses. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Yuko kani nomuni glory nomuni shera ulang chubote kiao. Show me your glory. Asangay kako ang musuti kiao muni barta mati kiao na nomuni shera. Yuko kani ko nomuni glory nomuni shera uliu te kiao chiko. Yuru ko sa wala ni babiri kiao ba matiao. Sangay lang tu matana ko choba ka kaidiba ka ko choba na kalo. Ayalo loma kantau loma soli sa voso kan de sa kantau ya ulbina tiko vei irana vei undolu thousands of generations kaya ko talain rendre kinikawani tamba tamata fourth generation kaya ko lomana na kalau taliroro kina vei undolu na tamba tamata dona ready ke kaya if you want to see my glory is this ya loloma daw loma soli voso subande daw bina Rather, and I will like to give God the glory. And what is God's glory? Na ya loloma,
nandau lomo soli, na voso vandede, nandau yalo binaka. Na mbole na challenge weekend na ngona mbuto na ngona mbole enta sa durmungo buru sala ko durmundo na ngona mbuto ngona sa bebe so kino baka lebu nan raki endona heat wave kaso tabi buru tigo na ngona ngo na kama ko baka buru na kama lebu me Rusia doko bata kede na kama ya tu buru ko lang me Rusia ngo na buno mbata ngai sa kama tu na kena bi longa ni bi ko lebu andona kana baka dada lebu kasing do ya saya ya ngona mbole mo tuda ke mo rarama mai ni saya to manararam ina share icho sa dandram the glory ni kalo sa dandram ia raida na butu ena ubi burbura ke na butu lo na be matentu ena dandram be ko chova ke na nona share ena raida ni sa de la biko ina be matentu tani erna lako boli ena nomuda raram kina tui ena share ni ke mo idan the glory na tama glory ni kalo kaya na lakwen ya loloma ya lo binaka erna vidi mai na tui erna vidi mai na ideni erna vidi mai na tamata erbe kilana kalo merra lagu mai ni rareda na shero ni kalo sa tigo be brother be sister ya sa reda na shero ni kalo sa tigo be kaya na tama ni shero ni kalo endo ngana raram no singendo na rarama kukoa na shero ni kalo sei ko na rarama ni tobo na rarama ni mbula ni kalo ya loloma ya lo binaka andau loloma poso tabandende kentu sare do chima ya that is God's glory ninta lomana indua iko sabare takati ko na shero ni kalo na niko kawai tagir na yanda na lubinyal na loloma you are showing God's glory sarin bimbi o ya bikenda na biyokan raivi ko ni kuwa kya ko sabande takani kuwa kya ko sabande tagi ko ni ko tamata ni kalo kya ko sabande tagi ko ni ko sa rawachi lo malangi raida na kainto don mo zakabo raida na kainto don melo revi ka ko ni beka wita ka ni ko luto ni kavito se vole na dam na church roll se siang ka ko ni kawita ka sarmanda no bela ko lo malang kawita ka manda ko no nanding tagi na kalo iko no nandolo mana kalo ko no na alas sabsaba na kalo kan biti choba murina no lesi and you will give him the glory dosa tunga na shede dini sokalo ke na garabilo tu na ucho chini ngono ko sa ucho chini chikino o koya mondo ngai vaka isulu erna visa erbakila ini ndota ni non resulu black and white o irna sochi erbakila ina green yeno non resulu na lotu bakaristo nada na uniform en darma o koya mondo ngai vaka isulu me vakando sa non ding taki nakalo right kem do na ding taki do vaka isulu o kem do na yalo sama do vaka isulu o kem do na non do lo man nakalo do vaka isulu do vaka uniform mondo vaka uniform vaka mondo vaka isulu vaka do na reda na vosa yana ena yana joining words erona vaka sama ese mati vata chiko ena vosa ena sena joining words gona ena se mata rawa sa mata vata erona vaka sama mata ini vaka sama ko yado chiko na dengulile yana koma ana mata ini vaka sama mera vaka isulu era tamata ni kalo erna nonan ding tagin kalo mera vaka isulu ena isulu mera ndarawa kasanga vaka matala tagini wochi na ena na isulu era ndarama ka saiko na isulu ni yalon dawloloma ena yalo binaka ena yalo molmolumu ena yalo malua ena ndawo sota bakantende yang na uniform yana isulu mer bak sulu mikino irna dingi tagini kalo o irna nona tamata lo mani na kalo irna yalo salsu ani kalo erbe lako lo malangi erbe na kata mer baru tagi chiko na ngono bolem ngo mer bak sulumi ena yalo en dawloloma na yalo ebi naka na yalo e molmolumu na yalo e malua na yalo en dawo sota imeliu na kake de ngango na dawloloma o kwesa I vau binaka sar to give God the glory e shege ni kanda ngale mek taga chuki bali lotu shege ni kanda ngale buso chuki na ngusunda mana tutuni bunao torongoda na leni lotu e bidan do tigungo
You don't have to be a Sabbath preacher. Mandorni bunutaki na glory ni kalo. No, we are all preachers. Danda undawuna ukede. Kento to kede ko kemundo mai weni buko. Kemundo mai o kemundo sa wuro family. Kemundo na kento to kede ko to undawuna. Yeah, to give God the glory. Na varo ko me kento varo ta ko kinakalo. Nento mbola nento matawal me vasulumi ena. Bula ni yalo loma na bula ni yalo vina ni yalo maluma na yalo malua ena ndau sota bakande de kambiti chowa ene sulungo ona kambiti chowa ona muriena nona leshi and we will give him glory ni kusandar talanga na kena uniform ona kilaitani kena no yiko na nona ndingita kinakal. Praise the Lord. Siboda nina lesu moyo chisu na lesu waka Roma chisu Adventist second coming Adventist lotu ni kavitu ni lesu waka Romai waka dhani tu kina na lotu ni kavitu 7 day singatambo Adventist na lesu waka Romai ni na lesu waka Romai o chisu ena washe ruanga sipi keina me alright. Nataba wakatautakina na wasi ruongo. Oh, orto na suburo family, orto na bukaleli family, orto lewu na nonroto kila na rosam kawalu na fundamental. Orto lotu waka waso maa na besi ngatam. Ako yambe na mitaro ko nakalo. Nakalo na mitaro ko na ibaka bubuli lotu. Weka vikemdo, erdoka nga mikaya ukai siya. Dava nga na may tarong na kalo ka baka tau tagigina na washe ruwa ni kumukumu. Bula ke na mate, rusa ke na bula. Ni kemu ni adhakava wan doon na lalaive irna we kangungo ni adhakava veo. Alotu sabsaba siya ni dalamata ni kalo. Ni ko dhakava ve irin doon na lalay na we kangungo ni sa adhakava veo. Ni ko reda doon na lubinyali na yanda na baglolo. Mayek sa adhakava chiku ve chisu. Ana buna kakino chisu ena nona ilesi do vak sangrama de miliu na no matin tu kinu gal dondonu nakando tu wana chugur na mundo budget ngor na kauna ngai dakaba ngon ngai waru ta kabe kimundo bekento na via kanya na singi na kanikua o baka no inu baka bina wana kalo ni nanta baka sulu tu menda ndau loloma menda yalo binaka da redir na luba iwale na walbi besu na walmbula wera siang na kenra na menra ninta takab chubirea ka kuni redir na non rvalolom reida ni ochisu redir ni ro chisu betaka ka chisu ni kanga ikun takabi rek sa takabi be chisu rongoda ke kusilendo rosa ngabulan dola bua endo eviakana rongoda babi nakasalo nakalo okwana iburi ni kola kena siliva o koya na soma viko baka yandra una rosa bulandolo iksun auro bina kata meu kai sing ni yala la kalo me yala las sa kalo ngata wale bo irsulia na ka mai beira era torna ka rongoda choni tolu tinka ono ni salomani irna kai buru bakango na kalo sasule kin na luvena vida erua endu ombonga na kalo ni sulia na kai sulia the best ena vukunda na tamata angwila dava na nona mbula angwila dava na karunika ko arin sulia mendo na ngiloshi me mati ya singita kawa nga sulia ngana luvena indomba giving your best ya na leshi dedere langi tondua e baka dorna kalo be chisu ya na leshi dedere langi tondua e batarana kalo menta baka doro kenda e non ranga raibi irna tani ya na buna ka kene voltambu sa senga na nona loloma indora tamata me wusivita na kaungo me sulia na nona mbula ena bukunda na weka ke yado mandanga mosilia na mbula na buneo kamu give it. You are giving God the glory when I do that, giving your time, giving your talent, giving your health and wealth and na non rangarabi o ir natani ikusada kawa chiku bichisu rongoda na kaya biko chisu ni kwa ena kay kana tuibir na lingani matao nila ko may ko ikemuni sa vakalong atag vitamang ko moni rawata na matin tu sa varo tag menu muni manivati u keburu
kena na idhovi na maten tu kasabaro teng mani bate ke burbura kene balbalya nang garabi lotu ni ndo redir na paklolom na yantan lubin wali asa ne non inna kita langana kelu menang na toman why we so divert much mani tuwa kena lesi asa ambit tu mena kelu menang na bate ke bu kesamaten tu baru taki mai meisau ni non ralomanir na tiny oira na lotu ba Kristo kene bambla ngotala na lesi asa tiku menang na iliu na lo manika lo menta dau kawita kira tamat ber dolo manir na tamat e kemundo na luvengu lo mani menta kako ni lo loma ena vosanga lo loma tunga ena vosa isa na ka lewu ndo baka dengu ndo klo ngata rong mene tutuni puna isa bina wa lewu na buno baka vosa na baka teaching baka vosa na baka mboto baka vosa sa siang dona kena yang kaina kina nanonda vunau nanonda loloma me daka tak me dawi kalo taki me linga vata taka na loloma verso tawi kino irna bakololo godo na chikini bola tambu totok do redi kem do ni kwa do bich kem do baka mata vale ena same basa ulkandongo do roi dana kana takaba na kalubi kem nindo takaba kambiti chowa nindo murina no lesi you will become great rongodongo sakalunga to kwa sana nu manan rabu right ya anda wakalo loma durvali besu durvani bola wiranga na balo loma rabu mbo katikina rongodongo kana bol tabugo ena bambulay ko chowa ena singa ni rarawa right ngoni pandemic ngona ndrendre ngona bol sala durme burugura ena marre ko chowa ka bambulay ko etiko ena bakalunga tetegi ko burura praise the lord sagerida do your part na muani no mu ilesi vi kongo reda nona itabi nakalo ena marre ko chowa ka bambulay ko kana bakalunga tegi burura konina sianga ni suliko ya merva ka vitalite ko na meda marore mena meda mate ndau vitovi na dabanga na meda na tako sumai nakalo ena maroro iko ena baku kota ke ko choba ni samal malum ko ni ko sanga se mai sago chima na ngon daka sago china ngon rawaka iu samal malum sakot nakalo na baku kota ke chiko ngon santa to ke ni ko sanga se sato bi mate sam badam bada rongoda onina da kawa na nono mode ni sa mate no me adoro saranga ni ko sale rongota na lingamu nakalo na bare takana no indavon davo na no mode ona mate ena bagadengo ena buku ni nona be barutaki nakalo le wocho arit nangona ngai ko tewu lo mana kina na rebu nakalo na bambulai ko na be singa kede marri ko mena meda na bateki ko buruburongo nangona sale ngase kina na baku ko teki ko meda na sale matiko ena marro ko toko ena no mbulumbulu meda bana singa na lesu ba roma kino to toko ya se bagada Amen. kila ho bina kata meuka o bina kata naklo ni bakatara na new normal go ba na bona naklo ni bakatara na pandemic bata una no mutunga sa no lesi nga mo bunu tanga teach tanga na bosin kalo senga o tal matanga me dabuta na mata ni dabu kalawa mena numir dan rabu kero ba bina tak indona be bukin do law maiker do mbita neru empaisa baka usara baka yawa buno lew yasvara $50 matanga meli so tabi tu kina mata wali sa kadua dongo na kero empaisa onan raw baka donan dola ena ngoni ni so $50 nga sa sutawi kini dona matu wale sa ndrendre ni biu matanga dona manrai en delen tebel kila we mbuli kim dona matawi okani ko yausa masulak ti wa koko wana kalo mena vando don takana nong karabi lotu o yau matanga pakai tal ngona mbole ndasala ko duru metiko kabang gona ministry of healing sa other ni bola tumandang go ministry of healing if you want to be healed
Going to na weni mate kena resepingo. The badge of Christianity is not an outward sign, not the wearing of a cross or a crown, but it is that which revealed the union of man with God by the power of his grace, manifested in the transformation of character. The world is to be convinced that God has sent his son as its redeemer. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Loving and lovable Christian. Vamidunaki na matagin singini ko. Yana nonta beje. Tarama kanomo beje. Erdola kurubul langone. Adhomba nonra beje. Nonguya chungo ivale. Gela ko kwamele buli grema form 6 ko. Adhomba nona beje ni prefect. The beje varitaka na leadership. Varitaka na nomi tutu na matani karo. Ne varitaki ni nomo beje being loving and lovable Christian. Ne varitaka ni ko tamatan dingitaki. Niku sa nona tu na kalo. Yana no mo badge. Kaya kasi inventar na badge ko. Kan raw mo na kayo sa naiseta nito. O yung nga ka badge si ko na loving and lovable Christian. Kung ko randing itaki. May pagkato sa redo which na close was ito. Tamatan daw lo mani may wana kalo. Kasi ni itaki na mataki ni singni ko. Yan na hukay kita to na kalo mentong. Dara matunin to badge. Mento klitani. Nito sa nona ding itaki na kalo. Pakalungatang nakalo na vosa vikenta na matakin ni singni kuwa. Kau nuitakan niya na bisotabi ka bivaru takin nakalo. Yan na to biwa city ka na vosa liko. Wekim to may ACS pinawalew na siya matiko may. And matakin ni singni kuwa wekim to nangoni buli. Kilanin to sa voralibas ni lewa. Kalungatikim to chiko. Kito na siya matalimaya na matalo may. And on taltiko na nito zoom go mo doon na sotabi to kina. Na kemundo na ngoni buli may ACS and basi nga tambo may daw na sirik ni buli na TCM. Bakul nga kemundo kita na bimata bubali do sa siya ramay na matakin ko. Sando sa manto na masu kri barada seva na ya. Bat sar me na dambor kenda ndo na masu me daw chukin na onda bunau rong bunau ni singi lebu ni ko. Pinaka sa masu. Kima mi baka binibinaka vikimuni na ni mami kalawe na nomuni lesoni na nomuni vosa baka yalo matu vikimani mami ngumatua na singale bunan pina baka lebunan nomuni vosa sabi na kina vikimani rarama kina ni mami sa ni mami baka isul ni kalawe say ko me mami dondo linga na lotu sabsaba na lumira na yanda na baka lolo may rabon rabwa o siya na mami kina may mami na vikal tu mami kaya turangan na ibakarita kini lotu sabasaba na matakan ni kalo. Totoo pa ako tinanong ni lesson ni blete ni bunga na nga una imbulay ko na ni mamimbula. Di sinitaw ko ti ko na ni mamimbula ni garab kalo. Seki mamiseng ni lotu sabasaba ti ko na matamo ni. Pinabakalebu na numuni tukutuku pinabakalebu na yalo imbulay ko kinabi kimami ti rawa na platform go na yalo ni bakarong. Kimsa baka pinabakalebu kinanumuni bosa. Ena singalebu na ni singani ko ni bukay kimami. Nang dua tali na makabaw, dua tali na ilakaw. Ibinakati na tabugi ni yalo sa ikuan may kimami raramatik. Kimami baka takilakiliti uturani, kimami garamatik ko yung na kalumbula. Pinabakalibo na naman ni boss, pinasabakalibo na naman ni lolo, singlibo na singantinday. Kimami baka tusana ni mami bulan, kimami tamatambula malmalum. Ni busota sa kana ni mami dakadala, na singabinaka ni singantinday. Labeti, nakapobi, kabaka binakatagiti ko na kalulib may lomalan. Kaya mami dubo sombo kamasu senga talindo na natasakal pa mingwan iturang chisu na ni mami sor sa da men mami turang kayo bakang bulan dinan daw lolo en dombo Many. Nakabakalebu. Napakalibu. Kira-kira kami kim meses untuk sharing rongo dia tu nggak? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Kira-kira kan ada pernah nemu tu kim tu bang tak tiu mai. You portable wifi kim tu bang tak? Saya saka. Okay. You need a portable wifi? Nandaran tulu bisa mai tu kina bisa tahu bahwa that's the good way of meto sokalukin. Oh, yes, You sir. need a
Ya kim tu nang ada there portable will wifi be great. Oh ya okay share. Yes, please. Iya. Auna to boleh amena ketuna batani gorna kabuna ona sa amena duayan me madaloma misal chur mundo portable wifi me ka ko ni lenga mundo network wata ken na mundo data ya sana be buku saranga bakalew ni to na sokolo tiko na zoom Dapat lew do kalau ngata na kim do basing lew do ngole na bakadeng kim kandon ke besya mana ewana akabi do ngesya mamai nito to line batanga do on making na sige lew ni do bakalo ngata do kalau ngati ko ngoni buli en sige binaka ni kuwa naga Nak wala. binaka Nak talkala nak na tiktok